Ka Petroleum Dealers Association Meghalaya PDAM hakas ngi balang kala kentui ki pait ba abakin long ki ba pikir ba namar bakadon ka jingkle ya ka ethanol ha ka petrol. Haba ya klen bat kinang patai ku bor presiden ka PDAM ba Kennedy C. Kiriam ulaong nadu urempang ajar puar ke sarkar India lingba ke Petroleum Ministry kala sedang pentri kam ya ke jingkle lang 10% ke ethanol ha ke petrol hapok keri. Mentah ke sarkar kala sedang ban kle hadu 4% ke ethanol ha ke petrol. Namar baga ethanol ke day ke bakejit ya ke hau-hau bat kloy ban sim ya ke kumta kala ban keta kelai ki kali. Ulaong baki Dealers Association hakari barok kawai kila persyak jor ya kedai kejing temu jong sarkar namar wat lada don tang kendiat ke haki tangki kali ne hapok jong ke tangking ki badon cepok kendau kene kan penmi ya kejing Henry ke sarkar kila penmi ke petrol bat di ya kene ke petrol baklek lang bat ke ethanol. Nagalian jong ki dealers kabangi kwa ang pensyahe sa kipaiba hakabayday pagka petrol diesel hakabayday pagka yadi ethian pakipaiba ni juyo pun ki komplain bat bon sin kedai ke jing sutu bakla te idon likely ki mat kabangi kwa abanye friend kamat kaban kong kedai subhang kanika ethanol blended petrol Hausnem Haubnai Februari 2024 ke Sarkar Jogeri India lembaga ke Ministry of Petroleum and Natural Gas kala introduce ya kenika ethanol blended petrol kala at 10% ke ethanol ha ke petrol bat kila dia ya kini hadu umta ke kenika ethanol kenika wika nila banong ke biodiesel ke biofuel chemical ke bio na ki jingthong na ukrai na riu hadem na upai bat na kuwi bat ki balai ki padon kam ya kene ki ethanol ke jing padon kam ya kene ethanol ke don bun ki jing mentoy ke don ro ke jing do jing mentoy da pi ak ya kene ke long ba ka kene ki ethanol la pi ak ka hak petrol ni ya ke diesel ka carbon dioxide ke tedang ke bami kaduna Nanta kapun kaduna katadam kapun hud ya kal air. Bat kani ki ethanol ka khamsong tat kamut ke petrol mental da kadai ke bedor kala panduna nadu san hadu sipo tungkaru hak siliter. Lengila ban reduce bahaya kani. Henry ke jingdu jing mentoy pat kalong bakani ki ethanol ka kin pereng ki on it absorb moisture. Kamut ka kering ya ka jenah. Jenah kamut ke kamut ko Teledakan ni ke ethanol kawan in kontak berke karak buon ke kela Tikini kila mi buon bahaki jingjia nakapor sekapor bagi customer dan lagi driver ki ong ba ngithe punyang nakata ka petrol pump don ngithe nakata ka petrol pump don kalong kumni ngan kunsyai bai ki kinjat kastiap ni kali ajungi kumbangitip kedai-kedai ke bajur selap. Ti bat namar kejing kapnya, bat kejing bon ki kali. Bon ngimdon jaka parking ke babian. Ngiyang haki open space, bomdon jing da, bomdon jing tap, bomdon jing ka. Ngiyang haki road surap, ngiyang apala bomdon jing tap. Kamtam ki arsyaka. Scooter bat ki motorbike. Bat baki yang berbuat ki pentia kendriam. Kilai lagi kam hidup kiwan hadian prosesi uther slap menai prosesi uther slap tada khendiat ka gayo bandrung ha ka tank petrol tank jang ka tu ka bike ane skuter jang kali tada pithe petrol khendiat kalang ka tu tinggi na ka por ngi dei ban perkuat wat mangi ki try petrol pump ru hapo ki underground tank jungi mentale nadu bala introduce ki ethanol 10% nadu arjar puar man kesengi ngile ke water dip nikon kidon ki jingtho kat kom jing start science menta bangila bantip kat no ke water content ke don ha ka underground tank balai ba kamlong syo ngitan no nomor ba ha ka underground tank lada ka de ka tank capacity ke ba 4000 liter utu pipe suction pipe ku batanya ko umpnian sejrong bandek seki pom banthe sikali tengko bat ka tank Ujungai lah kumno kumbasiput. Tila takadon kendale ko haporo utu pa kunum la bantan ya tu. Bat ka bangi thoman ka sengi
ngisai no ya kutu ko kata borok kilong tuntahi kamtam hamne hari jungi kategori ke bajur slam